Francis TV. On a tout le monde à théâtre, à l'émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a aussi News TV. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à Maman Livelaine de Kabila. Quand il y a sinistré, comme vous avez parlé du projet à Bouizito, et Bandagi déjà depuis Kala, depuis Eritse Salamaki, et là maintenant il y a Maman Livelaine à sali descente sur place pour qu'aux mois de temps, na bandonabison se va sinistrer au Baza Awa. Donc voilà, on est là. Ça c'est tout le monde à Maman Livelaine Bazo Kita pour na sanganato au solo là na bandeko na ino c'est tout le monde regardez à combien bandeko ba yambi Maman Livelaine de Kabila Awa bien accueilli et pas naie nanda kunaye bien accueilli na kati ya libota naie. Donc ça se passe en mode famille awa na kati ya Goma na kati ya quand ya ba sinistré tout le monde habite sur les leka awa. Tout là événement et puis tout se retrouver juste après. Merci. Super masoso iko composé na farine ya mais, ya soja, ya sorgo, banaongeza na blue. Kisha tunaongeza na semu. Kama unatia masoso yote na kwa très léger. Tunaongeza semu pour concentrer. Donc ça devient complet. Les céréales soient complètes. Parce que ça permet aux enfants de résister. Même s'ils prennent ça une fois par jour, c'est comme s'ils prenaient un repas complet de la journée. C'est comme ça que nous avions pensé faire ce petit geste pour que pendant ce laps de temps, le temps que les parents reprennent leur mode de vie, le temps qu'ils sont encore ici au camp, que ces enfants puissent quand même avoir une santé, une bonne santé. Il y a le lait aussi. Le sucre pour l'énergie, le lait pour la vitamine D. Ça les aide un tout petit peu à résister
Jambo jambo watoto. Wa baba wa mama, jambo. Tunashukuru Mungu kwanza. Tunashukuru Mungu vile anatujalia neema ya pumzi ya uzima. Alafu tumekuja leo kubasalimia na zaidi kubatolea pole. Pole 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 sana kumagumu yote nyewe iliwapata hapa saa yenyewe volkan ilitomboka. Lakini gisi tuko wa Kristu tunasema tu aksanti kwa Mungu kwa yote, na tunaprofite pia zaidi kutoa shukrani kwa guvernema yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe Wakongomani na pia wandugu duniani nzima wenyewe balijiunga pamoja nasi Wakongomani pamoja na sie watoto ya Goma, hasa hapa Kanyaruchinya, kuya kutupoleza na kutusaidia na namuna mbalimbali. Inafaa tunawaombea Mungu azidi na kuwabariki, paske mwenye hakupendi awezi kukukumbuka, si vile? Sasa wandugu wapenzi, jambo tena. Sasa siku ya leo nimekuya kuangalia jinsi gani kazi iko inafanyika hapa ya hii chakula kidogo ya asubuhi enyewe. Ekipe yetu ya Initiative Plus ONG yetu iko inafanya hizi siku zote. Nilikuwa nafuata kuma image na kuma foto na kuma sauti zenye mulinitumia, nakuta kabisa kama banafanya kazi sawa mzuri vile tuliwatuma kuifanya. Si ni kweli? Muwapigie kwa mikono na tunawapa aksanti kabisa. Tunasema hivi, leo tumekuya kutate terrain na kuwasalimia na kupartisipe ku hii ugawanyo ya chakula kidogo ya asubuhi, na mutaenda munajua polepole vyenye vililileta kabisa hasa hapa, kufuatana na vile wakubwa walipanga na kuungana na wavolontaire wote wenyewe wanapenda kutusaidia sisi population. Mimi nadhani itakuwa mzuri polepole kuwatosha hapa na kila mtu apate kafasi, tuseme kila jamaa ipate kafasi na iendeleshe maisha, kwa sababu en tant que binadamu, en tant que responsable, en tant que wazazi, tunayua mzuri ya kwamba
shida za dunia, shida ya sisi binadamu haziishaki. Lakini kama mtu iko na kafasi kakulalisha kichwa, magharibi ikienea, watoto biko nafasi ya kulala, njoo ya muhimu na ya lazima zaidi. Sinjo vile? Na nimeona na ndapita kuangalia kila mtu, kila jamaa kubashe yayo. Tusikilizane. Wandugu, tusikilizane. Tarudia hapa na ntapita kubashe ya kila jamaa ili niweze kubaletea na mie ile muzigo kidogo wenyewe nilikuya nayo pamoja na wote wenyewe walitusindikiza. Kwa jinsi mina jua jinsi gani sie tunaishi hapa kwetu Goma. Mina yua kama sie bagoma tracien batoto yote ya Nord Kivu, malgré roho mubaya ya wenyewe wanapenda kuleta insecurite, me munaona kama wakubwa walikamata madecision na tuko na imani na espoir ndani ya mioyo zetu kama Mungu atasaidia na securite itarudia kabisa sawa sawa a partir ya kazi yenyewe wakubwa wa mugini, wakubwa wa jimbo sasa wako wanafanya. Mkwe munawaombea sana kwa sababu shetani ni muovu. Shetani ni muovu sana na majaribu yake siye ba Kristu. Silaha yetu ni nini? Ni maombi. Maombi yetu kila siku kwa Mungu atusaidie, asaidie wakubwa wetu kwa ajili kazi zao ziwezekane, tuishi sisi wote pamoja ndani ya amani ya Kristu na tuendeleshe majengo ya nchi yetu. Si vile? Leo particulièrement nitaparticipe ku hii chakula kidogo ya asubuhi na watoto hapa, kisha ndakuya rudia juu ya mzigo sasa yenyewe tulikuya nao juu ya majamaa. Mie ndapita kubashe ya kila jamaa na repete tena. Alafu siku ndapita juu nilikuya hapa Goma juu yenu. Ni juu yenu njo nimekuya hapa. Siku yenye ndapita njo ndabapatia sasa habari ya vyenyewe tulipanga zaidi kwa jinsi ya majamaa ijiretrouve tena kila mtu na kafasi juu. Mina yua kama mlipoteza sana, majiwe imeisha kuharibisha maparsele zenu benye hawakuweza kurekipere. Me Mungu atasaidia, tutavitoka hamo tu, si vile? Basi na kwa kuklotire neno yangu ya leo, mina bafikishia salamu sana za baba yetu, za baba Sifa na baba Laurent Lisema. Nisikose kubafikishia salamu yake, mpokee jambo yake hii. Jambo ya baba Sifa hii mina bafikishia. Na alisema anawapenda sana. Kweli muko mbalimbali kimwili, lakini kiroho iko pamoja nanyi hapa. Na ndio kwa maana alitupatia ruhusa, akatusindikiza na vifaa vyote kwa jinsi tuwafikie hapa. Juu kwetu sie ba Kristu vile Biblia inatuambia,
Baba na mama ni moja, kuongeza moja ni sawa na moja. Maana yake mwenye anaona mama Olive anaona na papa Joseph mara moja, si vile? Mungu awabariki. Tutaonana tena na tutazidi na kuonana, sawa? Asante sana, siku njema. Hii asubuhi ya leo Bwana, tunataka kutumia chakula kidogo mbarikiwa Baba, kupitia damu ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Acha hiyo chakula itujenge sante. Acha hiyo chakula mbarikiwa itujenge ndani ya mwili wetu. Watoto wetu wakomale vizuri. Watoto wetu waevoliwe mzuri. Na watoto wetu Baba wapone kui magonjwa ya njaa. Bwana mbarikiwa, Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakutolea wote wenyewe wanatayarisha hiki chakula, uwazidishie nguvu na uwapatie ile juhudi na shujaa kabisa kwa ajili ya kuendelea kusaidia hawa watoto wetu mpaka siku wazazi wao watarudia kwenye manyumba zao na nafasi zao. Basi Bwana Mungu wa neema, siku nzima hii ya leo tunakuachia mikononi mwako. Tunazidi na kukuomba uzidi na kutunyoshea mkono wako Baba, uzidi na kutujalia neema yako kwa yote, uzidi na kutufinika chini ya parapluie yako yenyewe ni kwapa yako, groti yetu ya security mbarikiwa. Bwana, tunaacha nchi yetu yote mikononi mwako, waongozi wetu wote tunawaacha mikononi mwako, pamoja na sisi wote mbarikiwa. Tutazidi na kukushukuru na kukutukuza kila siku ya maisha yetu, hata na wewe kwa yenyewe utatutendea vyenye mioyo yetu inasuete mbarikiwa. Tuwe hiyo preuve na témoignage kwa wengine kwa ajili ya kukutumikia hapa chini ya jua. Basi Baba, mapenzi yako yazidi na kufanyiwa ndani ya maisha yetu, katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mutinga kule kwa mama. Pengine kule, toko mastandi ya machani. Baba ndepama. Tozonga sima, tozonga.
Papa, tu vas voir quand tu vas filmer les noms. Non, cher, tu vas filmer bateau. Chef, master. Papa. Biso toza kopongwama. Toza kopongwama. Kuya. Mungu, quel temps ça Kuya. Wende kule mbele. Wende kule mbele. Wende utaendelea kule wewe. Wewe mbele kule. Wewe mbele kule. Wewe ndio kule. Mfatane kule.
Wende kule mbele. Wewe wende kule. Mkubwa wende kule mbele. Wende kule mbele. Wende kule mbele. Kule mbele kule. Mfate kule, wende kule. Wende kule mbele. Wewe kama ndugu yako wende kule mbele. Kule mbele. Enda mbele kule. Wende mbele. Pole, vous aussi vous pouvez. Wababa, jambo tena. Okay. Ananiambia kama amukusikia mzuri message yenyewe nilitoa pale mbele asiye kupatia watoto chakula kidogo. Lakini nilisema hivi. Nilikuya huku juu yenu. Wandugu wapenzi tusikilizane. Nilikuya juu yenu. Nilikuya kuwasalimia na kutoa pole kumagumu ya volkani yenyewe ilibafikia huku. Sasa ni kazi ya kupanga vyenyewe tulibaletea sawa mzigo ya kubatolea juu ya pole. Hivi siku ya leo tulisema tupartisipe kwanza kui operation yenyewe wandugu wa Ipolke wako wanafanya hapa kila asubuhi, si ni vile? Na mimi naona kama walifanya kazi kabisa vile tulibatuma. Mubapigie kwa tena mikono. Na bado bangali pamoja na nyie hapa. Bangali batajitolea tena kwa muda fulani juu mimi naona kama batoto kuko wenyewe habiko bien. Mimi najua kama hii masoso itabasaidia juu sante yabo ikuwe mzuri. Si vile? Sasa ndarudia hapa na ndapita kubashe ya kila jamaa. Juu ya nini tutafanya vile? Tutafanya vile juu ya kutia ordre mukazi.
Paske bamingi banakuwaka ba egoiste. Atakuwa alishapata kisha anazunguruka tena anajifofilia anakuya anapata tena. Lakini vile tuliona tukapanga, tumeomba Mungu na nadhani atatusaidia kutupatia nguvu za kuweza kuya kushinda na nyie hapa na kupita kwenye bash ya kila jamaa. Na tulishajua nombre ya vile muko hapa kwa hii kampi. Maana yake hakuna lazima ya kutrishe. Na en plus de ça, sanda kuya njonda baatia ka message kengine mimi nakaweka surprise. Sawa? Kale ka message ni surprise kenyewe ndakuwa naachia kila jamaa. Komsa maekipe zangu huku zitabakia ziko natumika pamoja na nyie pole pole juu ni kazi enye itakamata wakati. Si vile? Wandugu wapenzi, Mungu awabariki na tutaonana tena kesho kutwa au kesho kutwa yake vile Mungu atapenda na vile ataturuhusu par rapport ya neema yake. Anatanda usiku ya leo mimi naanza kurudia nyumbani hivi tuendeleshe matayarisho pamoja na maekipe zangu. Sawa? Mushinde bien, mushinde na Yesu na kwa kuonana laheri, bye. Chers amis téléspectateurs, je pense que to bandaki activité au Nabino depuis toza awa na Tongo neto anosaki bino que ils allaient loko mamuli va bandi ko sala déjà depuis bandeko bazwaki likama ya éruption volcanique lelo yemo sala ki descente a sali descente plutôt et là le moni ba na biso na ba maman de balobaki c'est plus de 600 enfants au bazar ko bénéficier na bien fait na motema malamu ya mama Olive et puis ba mama pe oyo baza na bana pe bazo ko bénéficier nango et biso solani mama Olive qui a promis que ava bimalelo awa ako yeba nini faut ko sala pona ko aider ba famille nyonso eza awa. On nous parle de plus de 1000 familles au eza awa oyo baza nesika oyo et mama Olive na cadre initiative plus na ebolandi bino moko kalobi. Aujourd'hui, ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. Pour que vous voyez, banane resunga bango, bomoni maman eyo azomela poto pour lutter contre malnutrition. Toza awa na kati ya centre ici ka oyo na EPKMB ici ka po babumbi ba sinistre nyonso. Mbote mama, jambo. Jambo sana papa. Azo sala malamu. Azo sala malamu pa zo pesa biso bana na biso potopoto bazomela potopoto shaki tongo na benye. Depuis eumeli tozole ya potopoto na bana. Oe na uti na Kasenyi, village Kasenyi. Esika na zalaki kopanga kwa siko ziki. Utaki kuna likolo to vande zalaki 19h tomoni kaka moto ezopela nde tokimi tokima kina sakere tozongi waelba batiki biso na epeka hembe nde tovandi nazana bana 8 boy azawa te azande na walikali eloko ezate bazokipe basi ya basodate tozozoa eloko te tovandi kaka marke oyo kaka potopoto nde esika tozoya kaka tongo bana bameli potopoto tovandi boye asunga biso alela biso biloko ya kolia akanisa na basi ya basoda. Nous nous retrouvons ici au site KMB à Kanyaruchuna
où sont hébergés plus de 2300 ménages sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Que vous inspire ce qui a été initié ici par Maman Olive Lembe Kabila? Je commence par me présenter. Je réponds au nom de Théophile Machaori. Ça a été pour nous une surprise. Personne ne connaissait les programmes. Mais de manière surprise, nous avons vu l'arrivée de Maman Olive Lembe, la présidente nationale de l'IPOLC. IPOLC signifie Initiative Plus Maman Olive Lembe Kabila. Maman est venue ici à Goma, nous l'avons tous vu, il est mardi à sa venue. On ne savait pas son agenda. Alors que dans son agenda, il y avait d'abord l'assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Ce site n'a pas été choisi au hasard. C'est le site qui héberge la plupart des enfants et mamans victimes de l'éruption volcanique en situation de détresse et dépourvu de tout. C'est ainsi que Maman a choisi ce site afin de venir en aide aux enfants qui évoluaient vers la malnutrition et des mamans enceintes et vulnérables. Dans son adresse à la population tout à l'heure, Maman a annoncé qu'elle passera, après cette étape, elle passera pour identifier chaque ménage à qui elle remettra les moyens de relogement. Que pensez-vous de cette initiative? En fait, ça ne sera pas la toute première, puisque les actions caritatives que Maman a toujours posées, voilà pourquoi ici on l'appelle Maman Waro, Maman Dengrakor, Maman Wauruma. Ces actes ne sont pas une nouveauté par rapport à ce qu'a toujours fait Maman. Nous l'avons toujours vu toutes les fois qu'elle est ici dans la province, pas seulement ici et partout ailleurs. Au travers de la République démocratique du Congo, Maman agit au travers les pauvres, au travers les minables, où elle-même sera pauvre et minable avec les pauvres. C'est en fait un sentiment de satisfaction et de joie quand nous voyons quelqu'un que nous donnons aussi pareille considération se rabaisser jusqu'à devenir pauvre, jusqu'à devenir minable avec les minables. Ce que Maman est en train de faire, elle est en train de sauver la vie de ses enfants voués à la malnutrition, voués à la mort. Ces mamans enceintes dépourvues de tous vulnérables, Maman se rabaisse pour leur donner encore la vie, la morale. C'est un acte de charité jamais vu au monde, jamais vu dans ce monde. Donc cette proximité qui fait Maman, apprendre qu'elle va passer au travers tous les ménages, identifier tous ceux-là qui sont en détresse, qui ont des problèmes et leur venir en aide, je crois que c'est l'expression du cœur des mamans. C'est ça l'appellation. Quand on dit Maman Waro, ça vient réellement du cœur. Ce n'est pas cette chair à nous qui est une chair qui pêche tout le temps. Donc voilà, c'est donc un sentiment de satisfaction. Nous ne pouvons que prier et demander à Dieu la bénédiction et la grâce afin que Maman puisse vivre longtemps et évoluer de grâce en grâce. Derrière Maman, il y a sûrement un homme, son époux. Maman n'agit pas seule. Derrière Maman, il y a toujours celui qui la soutient, c'est lui qui la pousse à faire, c'est lui qui incite à Maman ses grands cœurs. C'est exactement son époux, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Et donc, au nom de la population du Kivu en général et de Goma en particulier, je dis sincèrement merci à Joseph Kabila Kabange pour cet amour, ce corps, pour ces couples qui ne cessent de se soucier de la population en détresse, ces couples qui s'appauvrissent pour que les autres puissent évoluer. Nous disons sincèrement merci et nos prières, nos genoux, nous allons toujours nous incliner, nous prosterner devant Dieu pour que Maman et son couple puissent aller toujours de l'avant et être plus proches de la population. Maman a toujours dit, certes mon statut a changé, mais mon cœur est resté le même. Et au travers les actions que Maman pose, du jour aux nuits, nous qui l'approchons de temps en temps, qui va trouver toute la pensée de Maman, c'est sur le peuple congolais, sur la population congolaise.